Gino manotimore kaunti ma Kiambu kama jodak ma Mwihoko e kaunti ma Kiambu koro nigi ich wang' mathoth tok fwenyo ni nyathi ma nyako ma jahigni 11 osebedo ka kalo e sand mathoth moriwo nyaka bembo e lwet wuon gi mabathe ka min nyathino osebedo ka temo umo tim anjaono kowang'o nyathino gi pi maliet. E gwenge mag Mwihoko, Ruiru, kaunti ma Kiambu, jirende kaachiel kod jotelo mag gwengego koro nigi lit e chunygi bang' fwenyo ni nyathi moro ma nyako ma jahigni 11 osebed ka irocho ratiche e yor bembo kendo iolo pi maliet kuome. Nancy Njeri, ma en achiel kuom jirende, wacho ni ne ofwenyo sand ma nyathino osebedo ka kaloe e seche mane nyathino rik tugo kod nyithinde e ode. Mimi nikiwa hapa, hawa watoto wangu walikuwa wanacheza na yeye huku kwa bedroom, huku kwa nyumba. Sasa mimi nikasikia mtoto wangu anasema, "Hebu nionyeshe tena." Na mimi nikataka kufikia sana ni nini hii inaonyeshanwa. Ndio mtoto wangu nyagia akaniambia, "Mamu haujui, unjaona huyu amechomeka na huku mashushu ana mpaka na huku nyuma." Mimi nikataka kujua ni kwa nini. Na huyo na nikainua nguo na nikaona vyenye huyo mtoto amechomeka, mimi nikaanza kulia. Ndio sikuwa najua kama huyo mtoto ako hivyo. Huyo mtoto amechomeka vibaya sababu hata sehemu zake za siri anajisaidia na njia moja. Ikiwa ni yenye ni ya haja dogo, anaenda tu na hiyo ya haja kubwa. Maundu makamano wachore ni ne otimne nyathino higni 5 mokadho e kinde mane familia mare nodak Murang'a. Kata kamano, tok kane giduogo e kaunti ma Kiambu, min gi ne ojuang'ogi e skul kendo lal miru. Shosho wa hawa watoto walikuwa amekuja Sadi na akamletea pesa apeleke watoto shule. Wakati aliwapeleka Mwihoko, juu alikuwa washukuriwe huko shule, waanze kwenda shule. Na wana kijiji wakashaga ma uniform na wakapewa uniform. Wakati aliwapeleka, alienda akawatupa wapi? Shule. Bang' wuoyo kod nyathino, jodak wacho ni nyathino ne ibambo kod wuon mare, kaito bang'e min gi olo kuome pi malieta. Alikuwa anashikwa na tunasikia ni ndugu ya bwana mwenye ameoa mama yake. Na wakati alisikwa mama yake akaona juu hataki hiyo kitu itoke, ati alikuwa analalwa na yeye, akamchoma na maji. Juu hivyo ndivyo mtoto anatuambia, ati alimumwagia maji akiwa amelala. Timno maranjao ma otimne nyathino koro miyo jodak ma Mwihoko dwaro ni okaw ndamo mager mar chik ne jonyuol nyathino. Mimi ningetaka sheria ishukue mkondo wake, huyu mtoto apate haki yake, mwenye amemfanyia hizi madhambi aadhibiwe ivesavyo. Hawa watu wachukuliwe hatua, hata watu wa familia, kwa sababu hata wakati walisikia hiki kitendo hakuna hatua walichukua ili kufuatilia huyu mtoto. Na kama ni miaka 2, tunasikia ni kama miaka 2 huyu mtoto amepitia kwa hii hali. Kwa hivyo huyo uchungu huyu mtoto amekuwa akiupitia, na hata wazazi ama watu wa familia hawashughuliki na huyu mtoto. Nyathino manyako kaachiel kod nyithindgi mamoko sani koro pod odak kod jirangi Nancy Njeri e seche ma itimo nonro matut ewi wachno. Gino malit ahinya kendo wantiere kod geno ni nyathino bro bedo ka yudo ratiche kendo jonyuol go makoch ibro bed ka ikaw negi chik mager kaluwore kod chike ma pacho kae.